Кермондырыбе уява пугунма уйрымах кымыллы деші жывашсе. Седелзем халы хабачимежі бейге донзал араща. Хирарум санумунда таяду пужума. Фестивале хучынаганзине кобыклы сыраба сетпеге цейлжеш. Конкурс телеве ажа аможызин сумне үстересі, вазем пулдарулы ебе ыттызине палаштарасы, общество эшне явыштарасы. Фестиваль программе терле конкурс пабуян. Чуна чи пырзадивигенни выршы семебе шығындарны. Нимешаре мускав ердинче, пуш пулашан пиреншары шинче, туслы халық татре оны шулне, тар юхтар чахай шурым шинче. Анхурлан чавашес, анхурлан, варшы муре пахсанда кушран. Паттыр халық вай хурат кунда, сывлаки хавжат кунран куна. Кваду их хитро, шаухаяр варжа, пурнеде кашлать. Милле бурын малға берен, ағы баян егі. Убышқаран, ширу елдем. Те сауын малдыне жираденде, те хурлан малдыне. Бұл азабығамға, ман mëжырмен жирадшы. Шендерушін не балыртма тюрезіне шымлақ пылмары. Агалдың марынды қаласы, ти матурызем, ти хитрызем, ти аваннызем. Ман жұтпа пурнеде ремеш вырына бамала, пурде матур, пурде лайық. Ылдына алытада тебел хужи номинацизинжи Едерне районенжи Наталья Иванова Оренбург облажинженех щитне Надежда Сафронова маладухрыш. Пулдарулы шылгужи номинацире Светлана Иванова мердженжен дерджа. Эткер перештее сумлы яда Щербю районне хюлелеген Людмила Герасимова дивешря. Осхагларджи номинации парнине Красноармейскинжи Любовь Платонова набаджеш. Гран-прие подарили районе Хастар Хираруме Вероника Кузнецова щензе име булдарджа. Чуваш наци конгрессона, Чуваш Кенри, чи чаплы санаторие канма кайма путевка парнилері. Республика Гларум-Вали, Регина Кубайкина, Зоя Яковлева.